Danes imamo pa mistični izziv. Ne, se vam bom pokazal, kam delal. Čakaj. Se vidimo? Se. Danes bomo delali tako. 1, 2, 3. Zakuhamo mleko. Damo noter testenine, 5 minut se kuhajo. Eno noter bomo gledali, če bo prepražen česen, če pa nimate prepraženega česna, oziroma se vam ne da, jaz dam tole. 5 minut namakamo vodici, malo dodali. To je to. Aja, še 2 stvari bomo dali. Špinača. Zraven sem popekal še pšenčka, ampak ga bom dal naknadno, ker naša Lali ne je živalec. Pridno. Zdaj dodamo pa še mešanico. Sekundi zadiši. Da veste. Damo parmezan. Odstavimo in smo fertik. Oh go! Jej! Evo. Silo narejeno, 1, 2, 3, 4. 3, 5. To. Dober tek.